You know what it does? Can I tell you? Ithatha lo mlomo, ithatha ini? He takes the beak. Yazi yenza nomlomo. Ithatha lo mlomo, umlomo ngithize unjani manje? Ustompa usakwazi ukenzani? Yeah, yazi lenzani? Ithatha lo mlomo ohlebako. Lo mlomo udelela abothisha. Lo mlomo ukhuluma kabi ngabothisha. Lo mlomo angarespect. Lo mlomo obhekchathayo umama lakathuma ugeza izitsha uthi hayi mina uphangela isandla ubani wayengakenzi umem nakakhuza uthi ngiyotshela umama nobaba wena mem ne ashona mhlasibiza umem sithi wena mem lo mlomo odelelayo luthi ukhoza ngisafuni lo mlomo yazi lenzeni lithatha lo mlomo bhekani nathatha lo mlomo lishaya lo mlomo liwushaye edwaleni liwushaye bese lo mlomo uyawa uyayeva uyenza lo mlomo uyawa and nawushaya kuphuma igazi lalela and awushayi wisama ushaye winter. You know why not summer? Ngoba summer they are ants abuntuntwane ne so angashaya ehlale lapha labuntuntwane bazokhuphuka bafike la mlomeni bese bayidla bese liyafa beka sacrifice njani but it wait for winter nakubanda isacrifice igamula umlomo uyazi kumhlunjani isilonda esika but an eagle is a sacrificer nayigamula lo mlomo izohlala without water and without food ayisakhona ukudla ngoba inani yeah bese nayigamuli besiyahlala bese linda lo mlomo eqala yenzani uyamila lo mlomo usadeleli uyarespect amani lo mlomo usathukali uyarespect amani lo mlomo udelela ukuthi shaya uyarespect amani bese nayiqeda idedanga lapho